Assalamu alaikum. Anzani wangu wa jamalifu wa Komori wazalendo waungwana ikaunga mjunda wa harma ya dunia mafi inshallah tumsalimani. Mungu na mnusuruni yamnikeni kheri ya duniani, yamnikeni kheri ya duniani, yamnikeni kheri ya duniani hata marandaro. أخيرا نجمو ننجمة نوزالينرو بإذن الله الكريم. تتوى نفاني فيديو ينو بدلا جانا هزليو زاري رمنيوني نغسنا زايدي يا مهايو وازا kalizimali nande zenkalizi zihundao wandu ikao waonao emiji hatu welala hizani waonao eni mru yanzaji basawe na ubinadamu ya maisha bora kozenda watina mwenje wandu waongwa zionao zingizo matoni jajanza ndungwa zirambu wao wandu wa warenge nkali izi eni wakati walo mwana mkomori anza habili lesu ala nunda la mwenje harimwe masiwa ngarna sabishi wao na ukayangarire mao aizi ya peu ya bamba ya masiwa ribakiri jesa Mungu jumo habili nohimida bwana Mungu yukaya hekun fayakun ikaya wabaya hatu wakawana mbwana nziro zokaya wakombowe emasiwa honko deni wakana bil mapuzi wala wakawa tovarazi evengezinu ndongo kao ngariwa bwana Mungu ngurilivo shaho kaya wabaya hatu wajesa Mungu amana harmankodo ya tuka nyangu kodo ya kanziro wakawana na mru watuka mru wa macheo wahima hankodo andaru washinde waonese utukivu yokaya tikiasi yokaya eulaya yo ulaya harimadaraja yokaya ngiyonti ngeviriliwao na maraiya eviriliwa ni madhamana ikao warenge edaula iyo ngwaeshele yao no ire ya danzi ekomori vayo yo komori yo daula ikaonge bido istahilo harma daraja yo kaya ngabo maraiya waeshiyo vanu ngabo madhamana wajodo miliki ekomori weirumandro au weirumanai shayo daula ebenge watadahatu awabayahatu wakawana na bilmapuzi riwasuli daraja yukaya rikena daula amini watu varazi ngam amini owandu ikao wakana upezwa mato ngam amini owanadamu ikao wahana nyanzo aungona nyanzo wazihantiza letoifa la hatu hilo rijerio nendo elewe hatu riensho yinu kuya johamba emaudu ya hoa juhu hatu nwana hatu ebenge riwa shukuria hokaya kwa jaripula idos riwa shukuria hokaya waritasha ufahari owandu waritasha ungwana ekomori rikema ungwana ekomori yo keja parola wa madhamana wai wema hoka wema waviri shani mru ngwehonti ekiasi yaheze ngao zahe ne imani yaloniyo ne sherumbi yalonisho yashanzi zao le komori la hatu abo rilio harima ezambishi hao esafara leo skoja naraona watekelea wanrwenda wakalanti za mru hambari ngurongoyo hokaya nguveho demisio ya hahe hosoni mwele kampuni loninka owananti maesha nande loninka wananti mwenje wa unihe
harimama hayo wazanga sijumo wanembwa na iyo yombwa na yakanziro yombwa ilonziro sindavokaya uyimwene mnyongofu ya puhari majera valarika wana naye sindavokaya yehambwa Junaidi valarika wana naye rikahanza ali yangwa za ali zamaka zireje zije zirenge le kampuni linu ashe rika uhabili zabari zila hano wendini de tabu ya mwenje ikao ngere mawe mwananzi rinasabishiwa si wanadamu wenza roho za peu rinasabishiwa si wanadamu rirema wandu rinasabishiwa si wanadamu ikao ngarienga wandu namna je ya wasu ni daraja ya jafanya we senario harma daraja yuka harma mahamine ya uongozi mui ya ulaza wanansi harma hidza arenga zinri abda umashishiyo karja paroishe ukaye mwanansi ngulalo hidzani evenge direkteri uliona le kampuni linu katuliwa hokajo liwa heza mali za hoa nansi karja paroisha habari hamandizo kinyume heni mwezi wa hafa abakia waka urengaze mali za riba hizo haka uliwa asibabu indi asibabu yoka nge direkteri ya bidia unishe wanansi mwenje ahimi harengeze mali za riba hizo hata katsina vahanu voka kaje yati ya ze mali acho hasaru hambiyo wamoka ya babanga mwenzangu ngari jo uona zeda rubini za hatu vanu edunia ndehelini nyozi mgo ijabari harionesa daraja ikao izono ikao ngari zienshiyo ho hayatirlo nuo ngojujoka ne matso maili yao yanu wasulishwa daraja kai matso yanu hosoni wenda ohula kutsuona harima metera fulani shango jojuo sahilishiwa harima daraja ukaya wenjeziziwa ze metera ukaze ze miwani zinu udone la hule jajini kaanga yosawa ukaya wanazindu wazungu hamba atomu wanazindu wale watiti ardi hafanya daraja ya ukaya ngena wanamiopu hao ukaya mrujwa hakaza harima daraja ya ukaya yavure ono yaone wanazindu watiti wala ono wala ngwa enshio je awomba vanu ngabo mna bibi toi mna hindu mtiti toi ko besho kaza miwani za matso zijovura hata kuna paroshinda urambuwe yosawa nele suala nundalinu naribakiri yone okaya emrola ya mahamine ya hidza shida rilo jumo zamba rangwa bana ributali haka udemisione arende haka hambangu saruhombio yarende ashe nywandu mamudai wa rejimu ya peu vanu mkaurambio kangazendao vanga mrambio kangarambao majakwe vanunga mrambio kaributaliwa namna jero haono abwe mwanansingu yenshi harmanema ono mwanansingu yenshi harmanema ya mwenje mwanansingu yenshi harmanema ya maji mwanansi katsina nema ya tsohiyona engwa saruha warambio watawe nema no ibidi ya baki harma daraja ukangar juao ze tartibu ze mikmak neze habari kao ngazi virao yabo maudu ngamjohishi ya bwanansi aroha harmale kampuni lo ninko wanansi mba mwenje aroha hende hanomewa na bonde harma daraja ukaya donda mshahara wahe wadahari ngari mwambia one heni manadamu ikao harumishia harima ledaho la wana bonde wa Komoro ngari aminiyo kaya emakatirlo na uyano wanrua ngwajura visiwa msahala harma daraja kaze mali waziranga izo mali za riba izo mali za wizi izo mali za uchwai hauka wende yabo ngwajoka ya wende yabo safara leo kwa agenda yabo hukawa votewa wanansi sindo wa watu waruma warengwa we hanswa yabo nizikundi zao marenda nai ili wadosijine masiwa nodorenga wambayarwa binafusi eni jorwa na je arereye
yarwanaje yarereye yonde daraja mwawasilishwa yabo mrendo wa mapugusu badala yokaya mwasilishi wa daraja ukaya mwende madaili ile taifa ale taifa le jerala hangu linungaliko zao haki ono shamwende yabo mwende mwake mapusu telegide la wandu marenda nai wado mdorengaze mali mwe wakusudia badala ukamkusudia ile taifa la hangu ebenge hizo domba manuri wasulio ebenge tikaza mwasuli daraja ndi Junaidi ala kuli hali mtijemrende madzululu baba nukabati tarehe ratu isoma harima janibu ya marenda na inu okomori nga mweshele yao harima mahayo wazabanu balabado kamruamba ela miniswefu arendele toifa na inge jumodi rendele toifa na haroha yabo hangba tifanya demission demisione harma ezi ya kimafujari inu valanda abo asumani arudi ya mruma yakahumbeha yende yake harma dunia yake jumore ndo wanantinai izo ngasinetare hingasi vanu ngarieshele yao izo jana na leo wana hatungwa jujuha riwa holeye zetare himbi mfanyawe masiwa kweza takweza nguna samihi sedadi kamal uliyosuma munajelie komba bano aliyo Mungu hamsamihe madhambi maziro yayafanya duniani Yesu munajeleka Mungu hamsamihe madhambi mahafifu yayafanya duniani Yesu Mungu najeleka omba bano aliyongenje manruvu wala uza rangu yeshia kaya sheri moshagashi shahe mwananti shihe area kashiti robo mbili shangiora alintanu amba mwananti harma taifa lilio lidhalilifu taifa masikini taifa fukara mwananti ujoka ushinda ya hunde robo ngavi hata ya hule hivi moshagashi haji uzulu kajavita muda haji uzulu wonde yaka uji uzulu ya sikiniele taifa sha mida ya mahamine jumo sijine mwananti maisha narwaze mezi 6 ya hidza maisha mangavi ya reje nyuma kwa ya jomba mahamine ya uongozi muyi yotoka uwa mwananti ya kahizani mrengezi ndu mchoma shishioni mkeka mwishilie mwananti zo yambao ono sila radio za nyunga zikirio nganyaba mwananti katunda manje ngujabweli baza factory za hidza mwajiliva ebo iyale hasara ndo vie ulu hasara ndo de mwananti yabidi yakensi yaone edunia ngio poshoni hahe au ngio harmwe telefoni hahe ni wakati yudhulumiano de mwananti yabidi yakena tama ya ukayashe vanuye namna mwana hangu ule ulaya enshio harma nau ya teknoloji nau ya mawasiliano yonde namna mimzaze umalali liyo hunu nabidi nikensi vanu vangu njifahari nangalie dunia heli liyo mwananti ne usijiniho shando dona zimuhundeni okanganya abonga mrema okote usijinifu na mwaze mahamingavi asumani alo harmongozi orwahitwa ikomori komori ngari hunda unongwende jona mwanadamu ya baba iha yaonao yafanywa jele paha yabaho alevushe bomba juu yatsingo uishi alevushe wala kana comparison yale ngutso ishale vushe la hele vumba labala kana ka utata sani yefila ono ngamtsingo ishale vushe ono levushe bihilo asumani yehila ronyo ndaeno wana ne wamzingiza entie sijinia ebenge sijabanu nijitamke matamko yao nsanza nikemleha ku nionese edaraja yokaya amini yokaya Junaidi katsina hasara namba urongozi okaya uhakarwe mahamine iyo ya iduku ya hidza ya swarafambi aenezi ya peu akayabo airumu heli yaone maswila ya hahe asijini le kampuni ilo halirende jisijinifu hari madaraja ngubadiliwa ende malahundo jina ya dohunda zetahomba ya hahe hari madaraja nensi esijinia ebenge risala na kamuhimu niveshe onansi
zinu katsibure omtihani neshebaba shinu katsibure namzidishe ze dua bwana nti wababa hatu ngamjoka yanga nyiwenji ikari uwa watu Maulana Sharifu rijoka ya weka usome Qur'an ya Mungu manadamu yekamba roha yabo manadamu yeukinaya yedo sisimha harima le jawfula mola hahe na hikma ya hahe ikahaishia ngori someo ya Qur'an ya Mungu na mzidishe ujadidisha huomba Mungu Mwenyezi Mungu yaunye masiwa Mwenyezi Mungu yatiri hauli ya jambuzi aritoa harima daraja yoka yaritoe harima nkangale ariveha harima mdasi mwa majamvua na rifungulwa bai rafungwa riveha abantu wavulizi biidhnillahi karim waze watu ikao ngamdunga ozi habari zenu na mzidisha uriva zeradhi okanga mjuokaya zeradhi zahanyuri zihundu okanga nao heli konga mkao heli kamriono watazahatu wa maruru wa baraka ono na mchwari nikazeradhi izo ndizo risingo utsaha hoso ni manyu ba ekanga sina moyo ngarijo ukombowa wandu wape wanu riwadunge mbio waje mrujo kana irumbi nekomori hatu kweza atakweza ito ifalisi wadziro harma daraja yokaya ngamwanao emana wambaba ngujiti yokaya ngena hikma yokamru hata mrukajingwa muanzo ambeje ezihundawe masiwa uke leo ezajiri ngundo zohamba zojayambe wanansi nabo wandu ongo jumo renga wandu wafunga ngo jumo shangaze mwanansi utamani uhutajendi katu utajendi arenge place yahe emana wambaba katu utajia ende arenge place yahe ngu demande nongo indini ngu paromba majibasi na bale mwanya sichekemse ngu paromba mwenje basi wazatatu wa undoni adrikni wojuha warengeza buji warengeza tavangiza maji wahabili adrikni wazatatu wa mtangani na udajanani ono wauzo ndizenongo watsingo uzitaha halafu wahimi na marisiza na itiso hadara ajanga mjouti urisiza ndo de mapombo ya mandanyi watso wandu waume wakawa marengweni wajurisiza ndo do wanadamu ikao ze hikma za hao kaja swalitiwa no hanza dini ya hatu siri swalitiwa no hanza dini ya Kiislamu hukayaramba wanadamu Islam dia wania dini hahe ya wania jihadi jo atende wa wana jihadi zampanga she jihadi rilonisho edahari ya leo yinu de makaulu ya hatu ya nunane leabwe la hemasi wangali jo urifai ganyina mizinga ngamshangaza wanansi ngamrao hito wanansi watu habili no wakati notokana rienshi mrenga mizinga shaye mizinga hiyo yo ujo wanwa na indi na abwe Palestine ngo yabo mida ya maha na maha ngo yabo ngo harma haki wakimi wakaurengabwe wefuabwe harma risasi za mizinga ze duba ze danganya nsi hao woko tuana rongo katino kangwa waneo silamu ngwa waneo ze arliza hao yokaya tikiasi yokaya mjebanu mjebdori sampanya jau ili mrariye mwende boma Yahudi ono sisi ngari waneo endriye dahari lonyo yinu tukaya banu ngasina shetikadi shoka yashe narangalie daraja ukaya banu ekomori hatu yinu simasiwa mane baada ya lo masiwa mane ya wasulishiwa daraja ukatanu ya jaya ribo lesi wale dzima asuma ninge banu ngubambazo okatola mwono zenongo yamba shesiwa ezisiwa ziraru wale abidia wanie ezisiwa za roha au shesiwa sharoha nezilo hodembezoni yabidia wanie to yangu nguzi sampanyo na mwenzanyu ba ekomori ezisiwa zinu ekomori hamba ngazi jaba kashar mwengwa na nziro hiyo noti zinroaji ngasi harma wakomo vanga mwina shineo ngamonao ngasi harma bwana ukanga tsonza mbamaji riele mbamaji rinwe ngatsonza mbamwenje na mrensi ho wananyasi yapo nde mwana nje zao yabo kabati nsoma msomo kotuhenda
Ukakabatsi mrulu ufikiri daraja ukangujua hapo yafikiri namnaje watu ukansoma hijo ka daraja ikingi yele taifa li no kabatsi unono ukako ujo yabo hamange bidio ya wasuli daraja kaya namnaje njoka ushindani kingiye onono yaho wanansi no eni ujo yabo wongwe no daraja ukaya terere nge mali ya tema babwini ya wasulishe daraja evenge ngam mwendeleo na suije na wahina na Tanzaniambe na tuwa hina ayani haitwa ni banu bon mais ça me joue chez là. Ça me joue chez là. Ebenge izo neza habari zanive habanu wanzani wangu wa komori wa jamalifu nije nionese utukivu wangu ya ndongo hamada hizo dukaya nsifikirika wanansi banu ngo malaba aswepwe yukayanga mjujwa mkensi yabo mfanyeze viza hanyu mrengezi dara za daula mzionese daraja ukaya izo neza rendeha amjoba jem tumola hanyo kaya mje kamwanzo mdole lelane matajiri amjodo zungusa haolane deo nikoro nde rengeze mahali mwono zenozo kai mwanansi rangu yabo risijini hakarsunda nsohole mramba arido abudu miriwadi arengele shirika la unikor lolika yabo ono kwa jaka urendaje ulekeza yokaya emwana mkomori ya dohunda msohole harima abo hasimbi shatu jurndo hagiza ensohole woi hak arudi ya jaji alitie harima mashaka madziro ya lirote ompolezo abo endi kaja demisione uo sha ompolezo abo ardi hamba hada bwana waziri engono wale shirika leo nikaondo mbahindu yatu shinda mamba habari ono kwa johamba shayo nde alama yone sawa wanadamu ikao kwati wanu arande service hao wanadamu ikao ngo yabo walelane matajiri nde jodo balia ye wajazema rawi ono wejazema rawi waondo wajo mrenga odo mninkaze do maana ili we mrenda le kuru le kukutabwe ono we mwehansi yabo kweza takweza oskwa juzi wajiri hadisi kayo tiensida nandi hadisi ya Bushina Komori hadisi yo ngeri sikitishao kainu yanda ranguma kati ikao karsi wajeni ngarizirambu wao ebushini wahabili wadai dhahabu ya hao ikao yene mapabwini inyonywa ngamjua wezajiri kedhabu hiyo itamendo kangani kayanga mndu mkomori yadoka na le kampunu lahe le jumba lahe zamvyo za Komori mwisho wa daraja harengwa hamba ari hatilwa pirizo hanso ayavo ngamjoisha uo maudu njordi ya rengwa ya ninki wa daraja ya ndongo fulani hanso ayavo wabiri wizi okaya webi ze dhahabu za thamani za daraja za juu za Bushini beshelea ngareshelea okaya wizi wa daraja zeli hiyo ridabwa okaya rilata mwananyasi nguna msamihe mlaze vema Nyezi Mungu ya msamihe madhambi ya hahe ukaharalwa hitwa nande mwana she watu aimani
awasa wamrohitwa wamnasabisha na tabia nziro hamandizo mnguna msamehe mguya msamehe abonreje za uhadisi hamandizo Mwenyezi Mungu nsamehe Mwenyezi Mungu nsamehe shayo ndo hanza wanansi waelewe edaraja nziro ikawe mwanansi ngurendwa kukutabwe bahi hatolo nziaza ulemenguni bahi nti ya bushini ireklame ndongo ntinti simple ono hafifu wamboka ya edhabu ya hatu iba ngaranzo mrejeze edhabu ya hatu warengezi ndo wacho mashishioni wadaza wafikirio ka wadiwaza kaimbushile kafala mjangaya lola ndisa na jisi heli rambishwa rambaze tarehe on wakaanza watoteza nongoyo watu andisa daraja zeheli hiyo wabahamru na jisi wasuli daraja ukaya ibala masabena harumwe komori hatu Aze watu mapatrioti wakabushini shawaja haruma daraja ukawa wajilia daula yakanabeshelea yakahanza isove mwanansi daula hiyo ija irengo anduala iwasuli daraja ukaya mweshea kaufwe mnambaya mweshea la plupari hao wala wanduika waroha haruma nti ya bushini mapatrioti wao evengele wari wasuli daraja ukaya zeno zilazi jiri wanduala warengezi ndo wacho mashishioni waja le kafala mwando harmaizi ya pewinu nande le kafala he COVID-19 mapatrioti wa Komori wakaha Madagaskara watabiha wakoza hadaraja yenda mnyo enamna ikao waka urengwa harima ensi ya Madagaskara natina wao bahi yareshelewe makati ala hata Dar es Salaam Kenya rika ujua waka waka utolo haruma ze hoteli za hao silence radio kazo tineza hafilisha asumani neshe jima isha hahe neshe kundisha hahe shawhafilisha mbabanu wajohunda mali warabe bahi shatine mwanansi hata hadisi la ijiri hauziro armadaraja shamwana umpolezwa yabo hula asumani yakahenda yapulwe kiburi alhamdulillah ngojo renda za sasa na bwana Mungu hula asumani yakenda yapulwe kiburi Salmani Tandaya emjuhu wa Abubakari ndo hokujele kombabano alionge harma za rehema za daraja za juu bahi Abubakari hakatayari wajusi wa jet prive yije harimwa daraja kampuni ya nafsia ije Paris imrenge waeche na balanga wa mapatrioti walo Dubai wa Komoro walo Dubai wavolo hula watabi hao ngawe mapatrioti wa Komoro walo Dar es Salaam wavolo hula watabi hao mapatrioti wa Komoro walo bushini watabi hao haruma daraja eni ilahe dhahabu hao wa profite bala wazidu talakile ili watabishe mananzi nozila kazi jalala ngo afikiro kabala bala za nozila ila normal itara hindo hakimu likafala mjangaya ila ngilo harimwe mabuku ya he dunia balance ya bushini waelewa ukaya warende na ile Komori haruma daraja ya tumba mpaka washindi wende igomwinyi ewe enyi mrengao suala mandalinu abaha emkanda jana le kafalin la kaujiri makate dhahabu ya wandu ya kahibwa kama suli daraja mriado amazinwa answende lazino kazinu nsuzi metrize msaidi wa wakaya webi dhahabu ya bushini watongwe eni wa wasuli daraja ukaengoshie mapatrioti wa Komori za jana mailina ya ziauzizili na haya wajua sabundanyi wesa wajoka watilwa nanga hobarini wangamia hobarini mjoka hamba kamtina mwaju hamba ukangarione mapatrioti wa Komori wangamila hobarini wenzi ya ukaoncha wande wa utai maisha ila tartibu watawe maisha madhali lifu ya loho masiwani wende watahe unono ngwafa hobarini badala ukaye taifa badala ukaye daula ibidido sisebera mubonsi wondo wakati waitimiza wetombani watina hoanza ukawa wanadamu walo mainkompeta ono shawo wanadamu uka jumozi nano zinazelele mama ala kuli hali ngeri sala yinu mkanda vinyi abahamdenga ole swala linu mlambao makate dhabu ya bushini ya kahibwa ono mru yatije hafo jonga mbe harimo mji wa shahudu
ewe mrati jafua mjahojonga mbe harimo mji wa shahudu erisala iyonga mwibeho wandu abaho wabaongwa orenga ombale harngala suala ziro hamandalinu watolijwa amanda watolijwa mwiso mrati feho jonga mbe harimo mji wa shahudu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa shukra.